وخصومات ومجادلة دا وزينة طبع وكي ميمونة طبعي وك طبعي وك طبعي ميمونة آفتي آمد درون سينة طبع يعني طبيعت اگر قبا خراب به او آفتي آمد درون سينة دندري سندا او طبع وكي آفتك يا بلاك يا مصيبتك طبع خراب يعني بله بله از بخونه مزونم بيج هرچه مردم می کند بوزینه هم آن کند که از مرد بینه دم به دم هرچه مردم می کند yani insan çi dike bozîne hem yani ew maymun zwiya dike ew dike an kunet wîtke yani an kunet ki ez mert hem an kunet bide seref her çi merdem mî kunet bozîne hem an kunet bele bozîne hem an kunet bele aynı se bozîne hem an kunet ki ez mert bîne dem bi dem ew jî insan çi bibîne ew aynı wiya wek wî dike yani wiya dike ku ji insana dibîne zaman zaman ew jî aynı wî tiştî dike yani taklidi insan dike taklidi insan dike yani bele aynen o guman berde ki men gijdem mi şu o guman o guman berde ki men kerdem çu men kerdem mesela kejdeme amen kejdeme yani o guman berde ki men kerdem çu o güzel belki yanlış ben dan da an istize ruh ستيزة جو بله من ماجد ام گیشتنه اوا 208 بیتا 208 بله tamam Seyda. بله و گمان برده کی او وصا تخمین دکه کو من کردم شعور اوسا گمان که اوسا زند که مجي عيني وكوي انساني كريه يعني مجي وكوي كريه يعني او ميمون كو تقليدي ويتكاج واشتغي وجي وكوي كريه فرق راكي دا نت ان استيزرو فرق اوكو نوصا لا فرق را كي دانت يعني فرق شاب زان به الفرق أنا برا يعني كرنا وي إنساني أبي شو فرق بزانه به أن استيزرو أوي عينات شيء يعني أبي استيزرو يعني أبي عينات شيء يعني وي عينات شيء هو شو فرقي بك بله فرقين زانه بله يعني 81 إن كند از أمر آن بهر ستيز برسري استيزرويان هاكريس إن كنت از أمر أبيا يعني ميركي مؤمن مثلا إنسان مؤمن بيا دكا أبيا أو دكا تشكي قواك دكا از بهر أمر از شيك از أمر يعني جبو أمر يعني جبو أمر هي دوي خصوصي دا يعني إطاعة أمر دكا ويتشتيدكا وآن أويا باري ستيس أويا جي محظة مثلا جبو شدك جبو عناد أو كيتك يعني حقدي عنادتك يعني برسري استيزرويان خاكريس وانيكو عناد شينة سرسري وان خليه برج خليه سري وان كان يعني أبيكو مثلا بجبو امر الهي مثلا امر بجيتين وانا طبيعي البته باش ما ابي عينات شينا فلانه بمانه ايوه خلي سريوان ما بجي خلي سريوان بله
آن منافق با موافق در نماز اسپی استیزه آید نی نیاز او منافق کو نمجه دا وک مین اوزی تی ویرا تی نمجه اسپی استیزه آید نی نیاز ibadet için buna ibadet nakış buna gösteriş dikese de bunun devam ki ya ki telefon dikes buna merve ki az bakarım. Tamam. بله قطع عن منافق بموافق در نماز او منافق جيد بتقال مؤمنه يعني موافقين تقال مؤمنه نميجي دا تي نميجي يعني بيرا المشتكه ها منافق جي ملكي منافق تي ملكي ممر المشتكه اما اسبيه استيزاء آيات ني نماز يعني جبو بالباي عناد اخوتي يعني جبو اجل عناد اخوتي جبو عجل عباده نيه يعني جنينه جبو عبادات نينه بله در نماز و روزی و حج و زکات با منافق مؤمنان در بر دومات بصابونه بصابونه در بردو مات بله لمیج و روزی و حج و زکات دا با منافق يعني بالمنافق را مؤمن جي در برد يعني اوجي بيرا دتشا نوصل يعني در برد ومات مثلا الشطرنج ده مات هي بله برد ومات يعني مثلا برنو مات كرن هي ويا هاي در نماز وروزه وحج وزكاه با منافق مؤمنان يعني الميجي دا ودروجي ودحج وزكاه ده مؤمن دقال منافقة دوي يعني أو كذا أنا دوي يعني بوان رأى وراش مش تبن يعني بوان رأى مجادلاتكن يعني مؤمن بمنافقة رأى مجادلاتكن بلي حتى بوان رأى تبن نوصل إذا كان حتى وصل أو مؤمن بوان قاربن باشا وصل نعم اصلا تشتبي بله در برد ومات يعني حتى ورا رعد يعني وان مغلوب بكن ومات ببنى حتى وان مات بكن بله كرب قصرا منان را برد باشد عاقبات بله المنافق مات اندر آخرات بله من را برد باشد يعني من را غلبتي أبي ببا عاقبة داوية ده يعني داوية عاقبة والعاقبة للمتقي مؤمنان را برد باشد يعني غلبتي دبا عاقبة داوية ده بر منافق مات اندر آخرات منافق جي جوارا مات هي در آخرت ده أوجد آخرت ده شد بن مات بن يعني مغلوب جزاء مغلوبية خد بين بله بله ازونم گرچه هر دو بر سر یک بازی اند هر دو با هم مروزی و راضی اند دوی هرچه هر دو لسر اوین دانن سر لعبه دانن اما هر دو زی به هبرا یک مروزی مرویه یکیش راضیه نسبت داوی فرقیه یا دا به هبرا وک مروزی راضی نه نه مرو رای دحنا بده باجار اره بله یا بله چما رای نگول گرچه هر دو بر سر یک بازیند گرچه هر دو سر یک لیسکی کینه بله هر دو گرچه سر لیسکی نه هر دو با هم مروزی و راضیند اما هر دو دقال هاف یکی مروزی به و یکی راضی به يعني جهاب آيرين ها جهاب آيرين لبدي بحص الرأي النكر سيدا مروز الري نعم مروزي وراضي راضي دمكي قصد راضي مملكة راضي الري راضي مملكة راضية بله ها لو اوزا هات فهمي بله هر يكي
سوی مقام خود رود هر یکی بر وفق نام خود رود هر یک بله عالی مقام خدا ته دچه هر یک عالی مقام خدا دچه هر یک بر وفق نام خود رود هر یکی لگوری موافق ناو خود شه ناو خود دچه بله یعنی مؤمنش خانن جانش خوش شود و منافق گویی پر آتش شود مؤمنش خانن اگر کجرا بیجن مؤمن یعنی مرکی منافق بجی اگر جرا مؤمن ببیجن جانش خوش شود جانیوی یعنی روحیوی جانیوی که خوش تبه یعنی ممنون تبه و منافق گویی اگر کجرا بیجی منافق مرکی منافق راج بیجی منافق پر آتش شود تجا آگر تبه یعنی هرس تبه و آگر تبه وک آگر يعني انسان چقدر خراب به تشتي كباك يعني باش بيقولن كيف خرابيه قبول لكن اري مثلا ايه ظالم تجاره بيت ظالمي قبول لكن aynen يعني بله سيدنا نامي او محبوب الذات وی است نامي این مغبود از آفات وی است نامي او يعني نامي او محبوب الذات وی است اره ذات بله و نام این مبغوض از آفات وی است یعنی لفظ مؤمن کو تی حذف کردن او ذات مؤمنه کو ذات ایمانیه جبر کو ذات ایمان محبوبه يعني جبر کو ایمان تشتكي محبوبه اوكي ناوي جوه دريه نامي این مبغوض ناوي في منافقي جي منافق جي ناوي مبغوضه منافق جي از آفات وی است او آفات من نفاق ويا منافقي ويا بله مثلا ما رو جناوي منافقي عاجز دبي مركي منافق جي جناوي منافقي عاجز بتجاوك دبي قاغر او جي جبر شيء اشتا آفات ويا يعني ميم واو ميمونون تشريف نيست ميم واو ميم نون يعني كم من هنا وصح خوش قلت يا أبيا ميم واو ميم نون تشريف نيست يعني او وان حروف من التشكيل دكن دوان حروف هذا شرافات كي تنايه لفظ مؤمن جزء بيه تعريف نيست يعني اللفظ مؤمنه غير يعني تعريفها مؤمنه يعني غير تعريفها الايمان باشقا تشتكي دنيا نينه يعني دقاب دا تشريف تنه يعني اللفظيه تشتكي تنه معناه يعني بيها قشر استاذ بيها قشر دا تنه اللب ده هي طبعا گر منافق خانی اش این نام دوان همچو گردم همچو کجدم هم جو گجدم می خلد در اندرون يعني چون منافق خانيش این لفظ دون همچو کجدم می خلد در اندرون بله گر منافق خواندی اش یعنی که تو نام گازی که ببیشی منافق این نام درون نوصا این لفظ دون آمن بصايا این نام دون الدون يمزو سايا بله این نام دون يعني ناوي فرقنا كلفظ دون يا ناوي دون تشناب عيني يعني ناوي خراب جرا بيجي منافق يعني جميع منافق را في ناوي خراب جرا بيجي يا خوجي بي لفظ خراب جرا بيجي دون يعني خراب نباش كيم سيدا ما نقرا بيجا düşük دون دون شو alçak mı koy دون يعني دون كيم alçak وانشتاين گجدم می خلد در اندرون
يعني وكا كو وكي دو بشكي كاجدم نابي دو بشكي در اندرون يعني كو بيفدا يعني وكي دو بشكي بهندري يبدا بهندري يبدا بله كرم كذا قرنا این نام اشتقاقی دوزخ است پس چرا دروی مذاق دوزخ است اگر کوی ناوی هانی گرنه این نام اگر کوی ناوی هانی نبه اشتقاق دوزخ است یعنی مشتقش دوزخ نینه یعنی جهنم نای پس چرا دروی مذاق دوزخ است ما دوسته شما تیدا تعما جهنمی هیه بينا دو دجي بینا جهنمی جیتی چما ما دوست demek ki منافقی تشكيتي ده هي yani تعما ki cehennemi tida هیه بله زشتی آن نام بد از حرف نیست و من کلمه به جور در باز بود زشتی آن نام بد از حرف نیست تلخ آن آب بحر تلخ آن آب بحر از ظرف نیست ابیازی پر محنالی گوتیا دبی وی ناوی خراب کو ناوی منافقیه حرف آوان منافقی دا ننه کلمه منافقی دا ننه تلخ آن آب بحر او آبا یعنی تعلمونا آبا دنزه نجوی قابویه نجوی عرضیه بله زشتیه این نام بد از حرف نیست بله تلخیه آن آب به بحر از ظرف نیست بله حرف ظرف آمد درو معنا چو آب بحر معنا عنده ام الكتاب يعني حرف ظرف آمد يعني حرف وكي ظرفه درو معنا چو آب معنا جدوی دا وكي آوه معنا جدوی دا وكي آوه بحر معنا عنده ام الكتاب يعني بحر معنا يجي جوي ام الكتاب اكو الجنب خده يعني الجنب خده ثابته دوي ام الكتاب ده يا الله مر خوري بحر تلخو بحر شيرين در جهان درمیانشان برزخ لا يبغيان بله بحر يعني بحر تعالوا بحر شيرين لدنياي بله درمیانشان يعني ناوان دا ناوان هر يدا برزخ لا يبغيان پرده كل هم ناقلب يعني بحر شيرين يقي اقتباس جايته حديثة بله جوي قلتيا بحر تلخ وبحر شيرين در جهان درمیانشان برزخ لا يبغيان بله دانكي این هر دو زیک اصلی روان برگذر زین هر دو رو تا اصل آن دان يعني وكي بيجا يعلم بيا خجي برا معلوم يعني برا يعلم بيجا وانكي إن ها وانجه هي يا بي وانكي ولا دان دا خوش ترجمت نا اما كي نسيدا جايه وانجه هي يعني وانجه دا معلوم olsun ve çağı وانجه ve çağı وصابيج أمد دان كي يعني دان يعني معنى يعلم يعني أمرج طبعا دان كي إن هردو زيك أصلي روان يعني برا معلومة تبع هردو
جا أصلكي روان بونه يعني ظاهر بونه دركتنا اف هردو بحر يعني هردو جا آف النهاية جا أصلكي ظهور كرنا برگزر زين هردو رو تا أصل آن جوان هردية درباس به هرا رو يعني هرا رو يعني هرا تا أصل آن هرا أصل وان أنا هرا قاينا غوان شيش كنت شوى بيها تعرف إذا ده أبيا غوا شيرينه أبيا غوا شورة أبيا شيء فلانة بيوانه شيء جزري بيشد ده أصل ده كهمي آب چه آب و چه جمعتش كيف صاد بيجي بله يا زلمة سرا منها لا سرا ما منها تدري سرا منها زر قلب و زر نیک و در عیار بی محک هرگز ندانی ز اعتبار دبی قلب زیر سخته و زیر قنج و ساغلم در عیار دا بی محک بی و محنگ taşıyan heye bir hergiz kat'i olarak ne dani az itibar. Yani bir naizanin tefhamnak yani ne dani tnizani az itibar. يعني زير قلبه وزير باش يعني عيار اوي كاش خاصن بمحكي او محكه وزير لي تخن بيدزانه بمحك قطعي اعتباروي نظاني يعني ابي اشخاص عياره النايزاني بيوي نايزاني بله هر کی را در جان خدا بنهد محك بله هر یقین را باز داند او زشک هر کی را هر کسی کو در جان خدا بنهد محك يعني خدا جانوي ده داني به محككي وصا كريه جانوي كو او فرقنا بين باش وخرابيه دكه هر يقين را باز دانت او زشك او هر يقيني جشكي او يقيني جشكي قتينه يعني فرق كود جهات قتينه خدا پیدا زانينه يعني خدا قوا كنت قلبي ويدا ما حكي داني به او شك ويقين جهه دقتينه او تكه در دهان زنده خاشا کی جهت خاشا کی جهت آنگه آرامت کی بیرو نشنهد در دهان زنده دوی انسان کی ساخته خاشا کی اگر او کی یعنی ام بین چوب کی دری کی جهت که هره یعنی چوب کی دری کی دعسی کی که قرقه دوی انسان کی آنگه آرامت آنگه هذا ويا جبه ويا مثلا كشكل داني أما ويا جبه آنگه آرامد و وقتی رحد به آرام میدوینه کی بیرونش نهد هو اوی دار کی وی چوپی وی دری شخلکا خوش دوی خو وی بدر و نهد درخه بله در هزاران لقمه یک خاشاک خورد چون در آمد حس زنده پی ببرد پی ببرد بله فهم بکن در هزاران لقمه دناف هزار لقمه دا یک خاشکی خورد یک چوبکی هور پارچه چوب هر دبوی چون در آمد حس زنده هر وی انسان جانلی هر دبوی و چاقی پی ببرد و چاقی وقت داره دوی و چاقی و حس بکه حس زنده يعني مثلا تديت لقمه کی قراسه مرد که دوی خو ودوی آريدا بشيش کی پرچه کی عسی کی تدا بشيش کی يعني بقاندي مثلا بمجم چه بقاندي فرقاني سكي عسی کی ناف دابه الا دوی مروي عسی وي عسی چد که دبینه
يعني والله، ابي عيناً. دبي بحضنا بحزار لقمه مر مثلا بك دبي خو وشوبكي بتشوشك او صاد نافضه با او شبكه بله حس بكوي ابيا ببينه. يعني اب انسان يكون زنده وجانليه صاغه ايوه ببينه يعني عيناً أستاذ. بله حس حسيت دنيا آه. حس دنيا نردبان این نردبان این جهان حس دینی نردبان آسمان بله حسا دنیای نردبان این جهان يعني نردوانا دنياي حسا دنیای نردبان دنیای چون نردبان هستا؟ نردبان يعني مردبانه يعني أنت جي تحسيات مثلا حسياتي مرة عقبا يعني انسان اوان حسا دنياي لا القليبا اوان درجة دنياي تبقي جي دنياي يعني الباي دنياي يعني تبقي دنياي اما حسي ديني او نردباني آسمان او درجة آسمان يعني مرة حسي ديني بكا وش غير مرة تشاتش جنة اعلى يعني نفسها بالقضية باتشا جنة شيء يرو كان بيجن نرجع عرضي الآسمان نفسه بله أستاذ. اگر اویام الگورا ظاهری بشن اگر کجا روح مسألة تدي الگورا التصوفي وانا بجن روحش كي هاتيه خدي هاتيه بله نفسها قبل كو حسي معرف حسا ديني به او الروح ببال خدي باتشه اما قبل كنا وقبل الگورا حديث تدي كد بيروح ملائكات دقرن كد شن قبل كنا مقبول به يعني خراب به درجة اسمان اللي تيقرتنو درجتي Lida beyta peşi de Şonder Ahmet Hassezin de pe bibert ma'lum fehme kilolar. وشي پی ببرد پی ببرد يقول فهم كر معناه فهم كرن. يعني لبيد پی بردن الفارسي ده يعني مرة تشتكي ويا او بك تعقيب بك وتعقيب كببين جرت به بيبر يعني مرة تشتكي مثلا بي تشتكي كبوي ببينه او اجاد بين بيبر يعني تعقيبها معنى تعقيب وانت ببينه و يعني ويناز بك ويبينه يعني مرة مثلا تشكي قوا تعقيب كجبو تشجبو ديتناوي يعني جبو مرة بهرب بينه بله سيدات خوزي بسينو يانا منظانا سر امن سر 301 سكني صدو يكي بله تمام جزاكم الله